ni amakuru mashya agezweho kuri uyu munsi wa gatandatu w'icyumweru ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Mirwano ikomeye irakomeje muri teritwari ya Mwenga muri Side Kivu. Turaza kwakira roko infomu haratubwira uko bihagaze ni mu gihe kandi turi buze kubabwira indi mirwano ikomeye ikomeje kubera imushaki ani mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. FARDC yagabye igitero cyari kigamije guhitana General Gacheri ariko bikaba byaje kurangira. M23 yamenye amakuru kare. Tugereho kureba akantu ku kandi ku murongo wa telefoni turi kumwe na roko informers zacu, umwe ari muri Nord Kivu ndari muri Side Kivu, aho tugiye kureba ibigezweho ndetse n'ibiri kugenda bigarukwaho. Bwana Safari wiriwe neza? Wiriwe. Bwana Bizima nawe uri amahoro? Amahoro n'amahoro. Yego, muri Nord Kivu biravugwa ko imushaki imirwano ikomeje kugeza ubu update zihari nizi. Update nuko drone yo FARDC zaje gaba ibitero muri aka gace ka Mushaki ndetse no mu nkengero zako ibasha kugira byinshi yangiza, harimo n'abaturage bashobora kuba babihutarijwemo, ariko misiyo yayo yarigamijwe ni uburyo bwari bumwe busanzwe nk'uko byagenze mu gihe gitambutse ubwo bicaga bakivugana General Lieutenant Colonel Wiringoma. Ubona ko n'ubundi umugambi wabo wo gukomeza iki gikorwa cyo kuba bahiga abasirikare b'ingenzi bo muri M23 gikomeje, kuko iki gitero nibo cyasaga naho cyahigaga uyu General Gacheri ndetse na Colonel Jimmy. Bari muri kariya gace mu buryo bahageze ku munsi w'ejo bari gutegura ibijyanye n'intambara muri kino gice cya Masisi, kuko uyu Gacheri ariwe operation commander muri kino gice akungirizwa n'uyu Colonel Jimmy. Ubona ko ari igikorwa cyakomwe mu nkokora kuko M23 yari yabimenye mbere, babasha kugira uburyo bitwara muri kiriya gice. Rero urumva ko umugambi wabo utagezweho kuko babashije gusa naho batabashije kugeraho kuko ubu ni bazima. Mu by'ukuri hari ikintu nshobora kwibaza, aya makuru FARDC yamenya gute abakomandazi ba 23 bari ko kenshi FARDC navuga ko kuri ubiri kurwana irasa mu buryo navuga ko buri precision cyase bwo ku ntego. Amakuru kuyabona gute Bwana Bizima? Amakuru rafite bihagije kuko FARDC urabona ko irimo coalition nini yaba Dorere Wazarendo Mai ndetse n'abaturage benshi bagiye bakora igisirikare bakakivamo muri bino bice byose bya Kongo baba barimo batuye. Rero ni uburyo bwo kubona amakuru byoroshye cyane kuko ni igihugu ubona ko gifite informa nyinshi cyane mu duce dutandukanye bijyanye n'amafaranga cyashoyemo mu bijyanye n'ubutasi. Rero kumenya ko abayobozi bageze muri kariya gace ni ikintu cyoroshye cyane kuko aba baturage bose ubona batuye muri ibi bice byagiye bibamo FDLR na Wazarendo ndetse na FARDC mu myaka yose itambutse, bafitemo amakuru ashoboka cyane, ikintu cyose bakibonera ku giti. Mbere ko turi buze kuba tujya no muri Side Kivu, Safara tubwira ibiri kuba mu nyembere nsoma ubutumwa bwanditswe mu Gifaransa na Laurence Kanyuka we yagaragaje ibiri kugenda bigaragara. Yagize ati le 7 mars 2026 mis en jour sur la guerre imposée par le régime de Kinshasa. Samedi le 7 mars 2026 nangenekereje mu Kinyarwanda. Yagize ati ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu 2026 amakuru mashya ku ntambara agezweho iri gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Kuri wa gatandatu ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ku isaha ya saa 11:15 ingabo z'uruhande rwa coalition ya Kinshasa yagabye ibisasu byinshi birasa mu buryo butarobanura mu bice bituwe cyane Mushaki no mu nkengero zaho. Ibitero byakorewe abaturage nta binzira karengane, byahitanye abasivili benshi binzira karengane kandi byangije inzu nyinshi z'abaturage. Arakomeza ati ku isi ya saa 12 nibwo ingabo zongeye kugaba igitero gikomeye mu gace ka Gakenke muri Minembwe, ari nabyo Safari gutubwire ati ahatuwe cyane n'abaturage.
bikomeza kuvugwa ko ari ubukangurambaga buri kugenda babwo bw'itsembamoko ibyo yise elabusio etike. Akomeza ati kuwa gatanu nabwo ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo zagabiza ibitero bya drone n'ibisasu biremereye bya terari mu bice bituwe cyane cyane ahitwa Kibanda Mangobo. Imibare y'agateganyo iragaragaza ko abasivili 8 bapfuye naho 12 barakomereka, bose bakaba ari abaturage bahitanwe n'ibitero byibasiye abasivili. Akomeza ati ibi bitero bikomeje bigabwa n'ingabo za leta ya Kinshasa ni mu gingabo z'impinduramatwara arke zikomeje inshingano zazo z'umwuga, zifite discipline n'inshingano zo kurinda abaturage bahohoterwa n'intambara bavuga ko hakomeje kugenda bagirirwa nabi n'ubutegetsi. Bizima rero ngayo nguko uguragaruka tujyana n'ubundi kuzindi axe tubwira handi, ariko nyemerera tubanze twakire na Safari atubwire ibijyanye n'ibi bitero bivugwa ko bizagabwe ku isaha 12 ahitwa Kenke muri Minembwe. Bwana Safari, bihagaze gute kugeza ubu mu Minembwe? Maginga ya usibye wenda ibyo bitero byaje byihura, ariko nakubwira ko izi axe 3 zino maginga ya zikirya ibihuriro rya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo, kuko iyo mvuze axe 3 ni urukomatanyirize rw'izi axe bwari zimaze iminsi zirimo kuberamo imirwano karundura, aho amadubu n'intare bakoresheje systeme makanika. Iyi systeme makanika yadutse n'ubundi ku bwa makanika mu miyoborere yiwe, uburyo yajyaga ahangana n'ibi bitero byo kujya mu biti bakareka abasirikare bakidoga ubundi bakabamerera nabi. Rero ibi bitero bya drone nubwo byaje, ariko kugeza saha iyi nta musirikare wacaracara aza kurwana kuri ibi bice, kuko hano nka za Gakenkeho nakubwira yuko nta muntu n'umwe ushobora kuba yaza, kubera yuko bamaze guhahamura abasirikare bari bari kuri ibi bice n'ubundi. Hano rero iyi ni imirwano yatangiye ku itariki 2 ariko iza gukomera ku itariki ya 3. Ni axe ya Gakenke yabereye mu gihe kimwe. Hano hari polisiyo 3 nini aho bamwe barwanaga berekeza aho bita aho babajyana aho bita kuri Wimiko, abandi babajyana muri za Bahindigiri. Mu Bahindigiri nyine mu bwoko bwaho buba muri biriya bice, ariko urabona yuko uretse ikibazo cyavutse, ariko maginga ya nta kibazo na kimwe gihari, uretse imirwano isa nkaho itaremereye iyo bamwe basigaye mu gace ka Mikenke, niho hasigayemo umutekano utameze neza, bitewe n'uko harimo bamwe bagiye basigara muri aka gace ka Mikenke. Ariko maginga ya nakubwira ko mu Minembwe nta kibazo gisigaye muri teritwari ya Uvira, aho nyuma y'uko barashe uwo bita Sieka Aduyi. Uyu ni umuyobozi ukomeye hano wa Zarendo, bivuga ko yiciwe hano nyine muri Uvira. Imirwano irakomeje muri ibi bice, aho iri huriro rya FARDC ryakomeje guteza akaga gakomeye muri bino bice ihuriro rya AFC/M23 bayobora hano mu gace ka Sanje. Aho nakubwira ko kugeza ubu abaturage bakomeje guhunga bitewe n'abamayimayi n'abafatanyabikorwa harimo n'aba FDLB. Nakubwira yuko abaturage bamwe bari kugwa muri uno mugezi wa Ruzizi bitewe n'uko bari kugenda bambuka, n'agahinda n'umubabaro kandi tubihanganisha abakomeje kugenda bagwa muri. Bari kwambuka bajya he? Bari kwambuka n'ubundi bahungira mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'imirwano ikomeye kuva ku munsi w'ejo yari irimo ihabera. Abamayimayi bakomeje kugenda bateza akaga gakomeye, ndetse ubona yuko abaturage bakomeje nyine kugenda bafatwa nk'ushe. Bari bamaze iminsi batuje bameze neza, ariko urabona ko akaduvayi bakomeze guteza ino mitwe bitewe n'uko bari kuvuga ko bitari buze koroha, kubera yuko no Sieka Aduyi yari
umwe mu bayobozi b'abazarendo kandi akaba urabizi ko abantu babakoba akenshi na kenshi bo muri mitwe igiye itandukanye iyo bapfushije umuyobozi wabo ukomeye babiha agaciro ku rwego rwo hejuru kurusha uko ingabo za leta zapfusha umuyobozi wabo. urumva rero hari ikibazo gikomeye cyane ndetse n'umutekano muke magingo aya ngaya nyine niho bikomeje kugenda birazwi cyane ku rwego rwo hejuru muri bice n'ubundi byasangiye ndetse unakomeza mu makaritsiye yaho kubera yuko abaturage bakomeje kubura ituze n'umutekano magingo aya bakaba bakomeje kugenda bahura n'uva gusenya n'umugezi wa Ruzizi. Yego, reka dusubire mu majyaruguru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza ubu uretse muri Masisi Bwana Bizima hari ahandi hakomeje kubera imirwano? ahandi gace kavugwamo imirwano ni izi nce za Gatoyi. ubona ko mu minsi itambutse hariyo imirwano yari isa naho imaze igihe, ariko ubu koalisiyo yabaye nkaho ikubitiwe bikomeye cyane muri kara gace na M23. urabona ko babaye nkaho basa n'abayerekeje mu bice by'amashyamba, ndetse ubona ko ishobora gutakaza kiriya gice ihita n'iyinjira muri Warikare. rero ibi nibyo bituma ubona ko muri Warikare ubu hashobora kubyukayo imirwano ikomeye mu duce dutandukanye, kuko ubona ko bahombeye muri kiriya gice. koalisiyo yose isa naho iherereje imbaraga zayo mu nce za Warikare, bijyanye n'uko ubona ko FRDC ku rwego rwo hejuru mu buyobozi bafite icyerekezo cy'uko badashaka ko M23 yigarurira ibice byinshi byo muri Warikare, kuko ari uduce twifashishwaga cyane muri operasiyo bakoraga bijyanye n'ibitero bya drone bakoreshaga muri zino nce za Masisi ndetse na Warikare, kuko ubona ko Kisangani isa naho bayikomye mu nkokora cyane mu buryo bwo kwategurira operasiyo zose zo muri Nord Kivu ndetse n'igice za Warikare. rero urabona ko byanze bikunze urugamba rusa naho rwerekeje Warikare, mu gihe wabona ko mu minsi itambutse hariya mu gice cya Gatoyi za Masisi ariho rwari ruremeye. rero ubu ikiriho hari Agatoyi ni uburyo M23 iri gusa naho yoroganiza operasiyo zayo n'uburyo yubaka defense zabo mu buryo buhamye bukomeye cyane bwo kuba badakeneye kuba bakongera gutakaza agace na kamwe muri kiriya gice. imirwano rero ubu ihari muri kariya gace ni imirwano yindi y'abasabota, mu buryo ubona ko baba bagaruka muri kino gice cya Gatoyi bashaka kugira ngo bamenye amakuru neza ahari n'uburyo pozisiyo yaho ihagaze, kuko bamaze kumenya ko abenshi berekeje muri Warikare. ubona ko M23 muri kano gace na operasiyo nyinshi iri gushyiramo imbaraga, isa naho iri kuruganiza defense zabo ndetse n'ubwirinzi ku mpande zabo. ariyo mpamvu ibitero byabaye nkaho bigabanuka muri kano gace cyane, ariko ubona ko izi nce za Kibati ndetse ubona M23 mu minsi itambutse ubwo yari hafite ikintu cy'imirwano itandukanye aha za Kibuwa na Miba. ubona ko ubu ngubu ariho ibisa naho imirwano yerekeye ugereranyije n'igice cya Gatoyi gisa naho cyari gicecetse muri iyi minsi. ubona ko bari kurwana muri kino gice cya Gatoyi ari bya bitero shuma biza kugira ngo barebe imbaraga za defense zabo uburyo bahagazemo, uko baba baramenye amakuru ko bakoze cross yo kwerekeza muri Warikare, ku buryo abasigaye hasa naho nta mbaraga nyinshi zihari ku ruhande rwa M23. ariko ntabwo M23 bufite gahunda yo gutakaza ibirindiro byo kuvuga ngo iragenda ikurikiye umwanzi ahari. igice cyose bari gufata ubu bari kwiyubaka ku buryo baba bahagaze bashikamye, ku buryo nta mwanzi wakongera kugaruka, ku buryo batakaza igice bari kugenzura. ariyo mpamvu ubona ko imirwano ihari ubu ngubu ni imirwano FRDC na koalisiyo bari kumwe, bari gusa naho basabota ngo bagaragaze ko bagihari, ariko ubona ko urugamba rwabo babaye nk'abaruhindurira mu nce za Warikare. Bizima, ku bijyanye n'ikoranabuhanga muri ibyo bice, wenda tunasubiye gato muri Masisi, M23 ihagaze gute mu bijyanye n'ubwirinzi? muri Masisi nta bwirinzi buhari, ko kenshi turi kumva ibitero bya hato na hato, kandi mu bindi bice bizari byarabaye amateka. Hanze bikunze hashobora kuba hari system idasanzwe FRDC iri gukoresha
kuko ubona ko bakunze kugira ubwirinzi bw'ikirere bw'ikoranabuhanga kuri M23, tukabona ko bakumira ibitero bituruka kure bya drone bitewe n'ubutumburuke ziba ziriho. Rero birashoboka kuba ushobora gusanga hari tere bari gukoresha yo muri kino gice cya Masisi cya Nord Kivu hafi ndetse cyane y'ibi birindiro atari drone zituruka kure, kuko n'ubu ni ikintu kidasanzwe kubona nk'aka gace kinjirirwa na drone kandi uzi ko ari agace karimo ibirindiro bikomeye cyane bya M23 hano Mushaki, hapangirwa operasiyo zose z'intambara ibera muri Nord Kivu. Ariko urabona ko babashije kwinjirirwa ahangaha niho hagomba kuba harimo ikibazo cyane bijyanye n'ubwirinzi bwabo, niba atari strategy nshya FARDC yaba yazanye kuba bari gukoresha drone zihagurutse mu ntera ngufi cyane ku buryo ziba zisa naho zibasatiriye, yenda bo bakaba batarayimenya kuko ubwirinzi ntabwo bubasha gukontorora drone ihagurukiye muri metero nkeya cyane ziri mu bice iyi drone bigiye kurasama. Yego, reka dusubire muri Sud Kivu, ubwo turaza kugaruka n'ubundi muri Nord Kivu tubwira wenda ku zindi ngingo tutaba twibutse kukubaza. Bwana Safari, reka tukubaze, biravugwa ko abasirikare bangora baje mu Minembwe bambariye urugamba, ariko kugeza ubu navuga ko bataragera ku musaruro FARDC bifuza. Ubundi byaba byaradindiye biturutse kuki? Icyabitero gikomeye cyane ni ukubaca intege ku ikubitiro, aho wari uyoboye operation muri biriya bice bya Sud Kivu, aho yaraswe n'igikubita atari yagera ku mirongo y'imbere y'urugamba azamuka za Rugogo. Ni operation yakozwe n'ubundi n'ihuriro rya AFC M23 nyuma y'uko barashe umukoloneli wari buyobore operation, aho yari yagiye kwiga operation muri biriya bice, akaraswa rugikubita byaciye intege bamwe mu basirikare n'ubundi bari muri biriya bice. Biba ngombwa yuko n'ubundi hasa nkaho habaho ikibazo ndetse nari kije kuri bo. Ariko indi mpamvu ya kabiri ni ikibazo cyo guhuza kuri bamwe bafatanyije, ubwo n'abafatanyabikorwa, aho habaye ikibazo cyo kudahuza, aho bagiye bahurira ku mirongo y'imbere y'urugamba, guhuza ururimi bikabayobera kuko bavugaga aba basirikare bavugaga icyesipanyoro, bisa nkaho bitigeze bibahira kuko ntabwo bigeze bahuza na bamwe bari kumwe ku mirongo y'imbere y'urugamba. Urumva kuba harabayeho kudahuza ndetse hakabaho n'ikibazo gikomeye cyo kubaca intege ku ikubitiro batari binjira mu rugamba, buri mu bintu byatumye bacika intege ku rwego rwo hejuru. Yego, kugeza ubu turebye wenda ku basirikare bashya bari kuza wenda biganjemo ab'ikihe cyiciro? Ni abarwanira ku butaka, ni ab'ikirere, ni abarasisha intwaro ziremereye, ni bande? Magingo ya abari ku mirongo y'imbere y'urugamba mu nce zigiye zitandukanye ni abarwaniraga ku butaka, ariko bisa nkaho byabagoye cyane. Ariko abenshi n'ubundi ntabwo baba bava aho bari, cyane cyane nk'ab'ingabo z'aba-TPDF zo ntizijya ziva aho ziri, kuko zo zikunze gukoresha izi mbunda za ratirare bidasaba ko uri buhaguruke, kubera yuko byagaragaye yuko ingabo zavuye muri Tanzania zo urebye zo zisa nkaho zitinya kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba, zo zikoresha imbunda n'ubundi ziri aho ziba ziteretse. Ni nayo mpamvu ubona yuko biba bigoranye, kuko habaho gutinya bitewe n'uko bivugwa ko n'ubundi kurwanira ku butaka ku ngabo ziri muri biriya bice batinya cyane ingabo za AFC M23. Iyo hatabayeho uburyo bwo gukoresha zino drone zo kuba babarangazaho gakeya kugira ngo wenda habeho no kwicwa, kuko iyo bashyize drone mu kirere ingabo za AFC ndetse na NDP twirwaneho, basa nk'abajya mu bwihisho kugira ngo wenda noneho bakaba babateye ambushi, kuko baba bamaze kubona aho bari baherereye, bakaba wenda bagenda bakabagabaho ibitero. Nibwo buryo bakoresha, wenda bakaba bakoresha uburyo bwo gukoresha kujya kurasa nyine muri ubwo buryo. Ariko iyo hatabayeho ikibazo cy'uko wenda
habayeho gukumira izo drone, ntabwo bo bagomba kwataka cyangwa ngo babe bagaba ibitero bashyize mu nzira n'ubundi z'ubutaka, kuko batinya bikomeye cyane ihuriro rya AFC M23. yego Bwana Bizima, tugarutse muri Nord Kivu, kugeza ubu kuba FRDC imaze kurasa mu gace ka Mushaki kari mu ntera y'ibirometero 20 gusa uvuye mu mujyi wa Sake, turaza kwitega iki mu minsi iri imbere? kiriho ni ikintu gikomeye iki ngiki cyane, kuko izi nawe yarashemo ni nawe zifite icyo zivuze kinini cyane kuri 23. urabona ko niba yabashije kurasira mu Mushaki ishobora no kuza ikarasa Sake cyangwa hano Goma, biba bigaragara ko ku bijyanye n'ubwirinzi ku ruhande rwa 23 byanze bikunze ababayeho kwinjirirwa cyangwa hari ikibazo. niyo mpamvu ubona ko ku isaha n'isaha urebye operasiyo basigaye bafite zo kuba bashakisha amakuru neza aho ubuyobozi bwa 23 bwabuherereye uwo ari we wese w'ingenzi niyo yaba ari umwe. urabona ko byanze bikunze hagomba kuba atansiyo cyane kuri 23, kuko bitabaye ibyo hashobora kuba ikibazo gikomeye nk'icyabaye ubushize, kuba hari umuyobozi uwo ari we wese isaha n'isaha wakwivuganwa cyangwa hakagira ibikorwa byabo remezo byo mu bice baba baherereyemo birimo defense zabo zikomeye bashobora kwangiza bitewe n'ubwirinzi bwaba busa naho bwinjiriwe, kuko ubona ko byanze bikunze iki cyo cyabayeho, kuko aka gace ntabwo ari agace drone yakabaye ivogera ubu ngubu ngo uvuge ko ikibazo kidahari. yego Bwana Safari ndetse na Bwana Bizima, turabashimiye cyane, ngo mukomeze mudukurikiranire ibizamakuru agezweho. yego nawe ukabatume